twese nta buzima ibiryo bya nijoro saa mbiri inzara iratumaze ngo nugutungwa n'umwuka w'Imana ntabindi yararyamye inzara irandiye ndeba hejuru mu mabati bira ngo ngewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo kurya ndashaka kurya neka inzara inshajishije kubaho nabi inzara irahari byo muri Gisagara iratumaze inzara ari inzara iratwishe ni inzara iramwise n'umuvandimwe yishwe n'inzara turashonje cyane pe amwuka mfite muri uyu muyobozi ari mu modoka ye arafite umuceri mu nzara afite ubugari afite kawunga yabibwirwa n'iki se ko baba bariye twebwe tutariye ntako nyabuna nubwo mwirirwa muravuga n'aba bandi nubwo mwirirwa murereka ibitagenda neza ahandi ngo hano babuze igitoro hano babuze ikina kiriya twe ibintu byose birameze neza imiduga ntitonda kuri station ni sawa mugabo umwenegihugu avuze ati ikibabaje twishwe n'inzara mugabo bajya bo batubuza kuvuga yuko dushonje bafise amagunira y'imiceri mu nzu bafise amafu bafise ikirumbi kibazo cyacu ntibakiraba mwini mvugo rero nagomba kuvuga yuko sagaseseshwa rumuri inzara iriho n'igihugu bariko baratakamba uwo batakambira bababwira n'ubarongoye n'ukeneye kwiga ibibazo byabo rero icyo twavuga ni uko indongozi zo kumva akakamo k'aba bantu bavuga bati nyabuna nubwo mutubwira ngo turahaza nguyu umurambo nguyu hariho rero ati umusore yishwe n'inzara nta malariya nta mugiga yagwaye n'inzara imukunkumura yarapfuye abana akavuga ati jewe icyo nifuza ni ukurya urumva mu yindi mvugo rero nibaza yuko deja ngira ngo kuva bumvise utu video ngira barafite icyo bamaze gukora ushobora gusanga ariko twakera mugabo uko biri kose nibarabe nabona ibibazo internet byabo birahari babikemura bareke kuguma baririmba bavuga ibibazo by'ububanyi bavuga ngo naka twe turakomeye bo ni wapi aroke naka twumva amaborogo y'inzara hagati muri bo ni bibi yego ni bibi. Reka tuve kuri icyo kintu Apotre nyemerera tubandanitse muri kano kantu ejo bundi wige twigeze kuganira ku kiganiro tuvuga yuko inzara ivuze ubuhuha hirya no hino hari video nabonye hirya no hino ku ma TikTok kuri social media zitandukanye yaba Instagram yaba n'amastati y'abantu umwe aravuga ati ndashonje tiyewe sindakumva ubundi akavuga ati ngaha mu karere ka Gisagara tinzara iratumaze no kuri tinyishi ubundi nawe ati uyu mugabo azize inzara ati nta kindi kimuhitanye n'inzara taragiye iyo video rero yatweretse yashusho ubundi aravuga ati bari abategetsi tibaba bibereye mu miduga ati kawunga biri mu nzu tumucira buri mu nzu ati ntabyo wabanza tabandi nabo ngo visit Rwanda ako kantu nashaka tukagarukeko Apotre abantu baraguteye imijugujugu uvuga yuko inzara ama etage ari mu Kigali za Katari na zande zubatse ibintu mu Rwanda ariko ntibambeshe ucyo barantse gusa inzara nyamara mu Rwanda ivuze ubuhuha gereragiza ubwoba natamwe kwibaza ati ya bintu tubona byubatse mu Bisagara bishobora kuba atari byo nko wabivuze ndiko ndakaraba baganda karaba sinaho nakabonye bavuga ati turashonje kwe mugabo rero ngaka babyumva nta buzima ibiryo bya nijoro saa mbiri inzara iratumaze ngo nugutungwa n'umwuka w'Imana ntabindi yararyamye inzara irandiye ndeba hejuru mu mabati bira ngo ngewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo kurya ndashaka kurya neka inzara inshajishije kubaho nabi inzara irahari byo muri Gisagara iratumaze inzara ari inzara iratwishe ni inzara iramwise n'umuvandimwe yishwe n'inzara turashonje cyane pe amwuka mfite muri
nk'uyu muyobozi ari mu modoka ye arafite umuceri mu nzu arafite ubugari arafite kawunga yabibwirwa n'iki se ko baba bariye twebwe tutariye ntako ako kantu Apotre none gashaka aha hanze niyo video singiye kubesha iriko iravuzwa n'abantu benshi iriko irabwa n'abantu benshi harabongo bakora muri magazira aho bambwiye ati bwa bundi twara tujya kugura twumva ngo abantu bafise ngo bambaye neza ngo bagize iki abantu bariko barapfa nkuko hacagira undi muntu asharambye ati je nari mvuye Uganda imodoka idupfira ko hariya ngo hagati ya Ruhango mu gace ka Nyanza ngo abana baraje kunsaba injya ibyo nari mfise umukate n'amata ndiko ndafungura imodoka yadupfiriye ko abana baraza ndabona ko bashonje nyene timugabo bambwira yuko babujije gusaba cyangwa ubwo bisangwa ko bihagararako ndugira aho tubwire iyi nzara ishobora kuba yaragizwe ibanga bamwe bakazoba ko ariko baracikana kandi hamwe hobaho kubatabariza byogira icyo bivyaye cyangwa se bagakira bamwe bamwe bo ufatiye ukaryamara ubudati ku kwihagararako yego nico kintu urumva kihari kuko urabona mu bisanzwe nta muntu yo kwishimira ko mubanye yashonje yego nta n'umuntu yo kwishimira ko umuntu apfa impemu zikamuvamo kubera inzara kandi urumva ko byabaye mugabo umuntu abivuze bakerekana yuko ati nyabuna nubwo mwirirwa muravuga n'aba bandi nubwo mwirirwa murereka ibitagenda neza ahandi ngo hano babuze igitoro hano babuze ikina kiriya twe ibintu byose birameze neza imiduga ntitonda kuri station ni sawa mugabo umwe n'igihugu avuze ati ikibabaje twishwe n'inzara mugabo bajya bo batubuza kuvuga yuko dushonje bafise amagunira y'imiceri mu nzu bafise amafu bafise ikirumva ikibazo cyacu ntakiraba mwini mvugo rero nagomba kuvuga yuko sagaseseshwa rumuri inzara iriho igihugu nticyohaga cyose ngo batuweje ngo cyose kirahaza nivyo sinumva igituma baciye barukira hejuru ngo umuntu yavuze yuko nabundi hari inzara irahari amavunja ariho byose ibinyoma biriho urabyumva rero nibaza yuko ikibazo si inzara ikibazo ni uko utegeka umuntu ashonje ngo navuye ko ahaze nicyo kibazo kuko umuntu agutegeka kuvuga ko uhaze kandi ushonje bigutera n'umutima wo gucubona yuko umenga nta n'umwitwararika afise yo kurondera kuri wewe warondera ingene byo uzoga inzara ntikwice mu yindi mvugo uvuze ngo urahaze kandi ko haze rero nibaza yuko n'abantu bureka kuza baracokoza abandi babereka yuko ari ibintu bitagenda neza abarundi urabona kenshi bibikira mu nda iyo babonye ibanga bararyihorera mugiye mu vyogoroje agateba nyine akagira ati aho byahereye n'ikiyareka nanjye ngiye ico namubwiye arakubwira kwera rero ni byiza yuko boreka kuko biringo zose igihugu cyose gifise ibyaco bikigoye biriko gihangana nabyo n'ikindi gifise ibyaco bikigoye biriko bihangana nabyo nimba Uburundi mufise ati turiko duhangana n'ikibazo c'igitoro nabo nibahangana n'ikibazo c'inzara ntaco mwese ahangwe n'ivyiba ariko tubana amahoro iki kibazo rero mu Rwanda nimba kuko bimeze uko ntabwo umuntu ashobora kubona ko aba bantu kugira ngo baronke uburenganzira hakwiye kubabwira ubuvugizi bw'abantu bitanga muri we yovuga uvuze bashaka kwita ikigarasha yago ntabwo hakwiye kuba abantu bitanga muri bo uze wihende uvuge ko hari ikintu kitagenda neza wabonye mu Rwanda udapfuye urapfungwa cyangwa bakaguca nizo ngorane icoco rero abantu benshi baca barucira bakarumira bakihorera umuntu yobafashe iki none Apotre nk'umubanyi reka dufate n'abantu bafashe iki uri kurabafasha ndiko ndabafasha none kuvuga yuko abantu bashonje kandi batagira ubavugira aho deje bafashe iki nimba ushobora kuvuga aho ufise ivyuma n'amamikro hamagara amashira hamwe mpuzamakungu araba ico kibazo c'abantu bari mu ngorane z'inzara bajane mu rugumi bazobemerera mu Rwanda sega nico kibazo bo vyemera gusa ico banka ko hari uwo bivuga ko babibahaye nibafashe mu ibanga mugabo urumva barakeneye ifashanyo tanga ubutumwa kuri zino ndongozi zimeze nk'uko Apotre ko biri kose ni kwa kundi ko kuniga wowo novuga wose
oya uko biri kose urumva akamo kabene gihugu bariko baratakamba uwo batakambira bababwira n'ubarongoye n'ukeneye kwiga ibibazo byabo rero ico twovuga nuko indongozi zo kumva akakamo k'aba bantu bavuga bati nyabona nubwo mutubwira ngo turahaza nguyu umurambo nguyu hariho rero ati umusore yishwe n'inzara nta malaria nta mugiga yagwaye n'inzara imukunkumura yarapfuye abana akavuga ati jewe ico nifuza no kurya urumva muri indi mvugo rero nibaza yuko deja ngira ngo kuva bumvise utu video ngira barafite icyo bamaze gukora ushobora gusanga ariko twakera mugabo uko biri kose nibarabe nabona ibibazo internet byabo birahari babikemure bareke kuguma baririmba bavuga ibibazo by'ububanyi bavuga ngo naka twe turakomeye bo ni wapi aroke naka twumva amaborogo y'inzara hagati muri bo ni bibi yego ni bibi. Hari umuntu yambwiye yuko akarere ka Gisagara n'akarere kegereye igihugu cy'u Burundi ku Ntega na za Marangara baregeranye cyane ati kuba abarundi bataca barafashe bakugara imipaka ati kano karere ka Gisagara gashobora kuba kabangamiwe cyane n'inzara ati kuko uduharage twahora tuva mu Burundi Apotre abantu hamwe two imipaka ibandanya kuba yugaye abanyarwanda ntibashobora kubigirira mu kibazo kuri imipaka hoho igihugu cyose cyafise bihomba uko yaba u Rwanda rwahomba yaba u Rwanda rafise icyo ruhomba n'uburundi bafise byinshi ruhomba rero nibaza yuko ahubwo ikibazo ari uko indongo zo rwego rwo hejuru zovugana ku bwizo ngorane zishobora gushikira bene igihugu n'ibihugu byose umwe wese rero agaheza agashira mu ngiro ibyo baganiriye mu yindi mvugo rero ntihagira abanyarwanda bazovuga bati uburundi nibwo butumye dusonza bwatwimye inzira ibiharagiro byambuke bizi wacu mu gihe ahubwo ubutumye inzira ziguma zugaye ari umurongozi wabo ari hejuru ahubwo boraba bakabwira umurongozi wabo ati nyakubahwa twebwe turahora dusumira ngaha mugabo twe ntavyo dufise ngaha dufungura ni murabe ibyo Burundi bwabasavye mukora mu bikore ku bwacu mutugirire impuhwe tubeho rero bace bashaka ku munzane baheze barabe ico bokora nimba bose sacrifice abene gihugu inzara ikabandanya ibi cyane nimba bavuga bati ibyo mwadusabye turabikora hanyuma turamire abene gihugu bacu turamira abene gihugu bacu Apotre abantu batubwiye cyangwa se bagututse mu misezi uvuga yuko amastade uno munsi amahoteli imihanda reka mvuge imihanda kugira amabarabara amatara imihanda iri éclairé uyu munsi cyangwa se amabara ari éclairé uyu munsi hakaba hari ko ama video ariko arasohoka yerekana yuko ibyo wavuze ari ukuri tuvuga ati warabahariye cyangwa se n'ababariye cyangwa se nabo bagende babanze basubire nta n'ibyo nshira ku mutima jewe wapi hari ibyo wiyumvira jewe ndiko ndumva video zabo gusa bankeneye umuntu yonkosora ati kuri iki wabesha nayo kuvuga ko wabajwe n'ivyo nakubwiye bahitamo kuntuka ni vya bindi Magufuli yavuga ati niwumva umwansi agututse cyangwa akavuga nabi uzubire ko ibyo wakoze wamutwanza neza kandi ubwo Magufuli ati ukumva umwansi agukomeye amashi ivyo bari kurakora abantu uhagarike usubire murabe ko ataho wihenze uko amashi y'umwansi aragoye ntago ari meza oya rero nibaza yuko nta muntu je novuga ngo ndafitiye iginyo ngo mvuge ngo ndamwidogera yarantutse oya wapi kwe oya umugabo jewe mba numva ahubwo nkwiye guca mbandanya kuko kwa kuri navuga kurabangamiye abantu bareko bavandireza ikinyoma cyabo gisa no ko cyahuye n'igikuta jewe nkaho urumva uvuze ukagira ngo uzohe ikiganiro kuvyo navuze ntunyereka aho nabeshe gusa ukagwanya ko navuze ukuri kukubabaza ubutumye ryo n'icyo kumbura ukuri ukarufu noneho zisumbe kuko jewe kurya perezida wabo yavuze ati je yavuze ngo ntagira isoni zo guhangana ico turabihurije niyo standpoint kombe kabisa ntabwo ugira isoni zo kuvuga duhangane no mugabo no isoni zo kubesha isoni zo kubesha yego izo ntazo no ubwo bushizi bw'amanga ntabwo ndoroho mugabo bwo kuvuga ukuri no kwerekana isura nziza y'igihugu cyacu no kudefanda uburongozi bwacu aho kabisa nta ngora nta soni ngira pe aho urimwo ndimwo ya reka tubaranye n'iki kiganiro kumbure dusabe abantu bakurikirana ibiganiro byacu aka kantu kerekeranye n'inzara kavugwa hakurya ya Kanyaru
nikaba kagarukira ngaha ahubwo habe nico kogwa kugira ngo abantu bashobore kugira iki kuramigwa cyangwa se bakizwe barabe iyo nzara ingene bo yo hagarara mu gihugu cy'u Rwanda ata mpamvu nimwe ihari cyangwa se babandi bavuga yuko bakize barabe ingene bokiza nabo bene gihugu babafashe bashobore kugira iki ntihagire ababicwa n'inzara kandi tubona ko turi mu iterambere mwese ategeza gufungura mu Burundi nabonye byarakemutse umunwa wose utegeza kuronka icyo ufungura nico civugo mukuri gwe yabitubwiye ati umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose ubike ifaranga kandi ibyo ndabona mengo biri kubiraja mu ngiro bizoshoboka ugiye kwa imisozi myinshi y'u Burundi irarimye abantu benshi bare mu gisagara biteze ibintu ubu baraduze turiko turabona abajene barimisha amatracteur nabonye ba mutima yego bariko barasarura ibiragira no baragira kandi iyo bimbuye baradandaza basigara ibyo bajya muhira nivyo badaje amafaranga aja mu mufuko no kuvuga iyerekwa ryari no cyubara riko raja mu ngiro yewe nibareke kumutesha bavuga amateshwa atariyo oya